Cuacanya mana tempat ini? Badan gue pada pegel. Olahraga sehat kali ya. Coba ya. 1, 3. Buset, baru 3 gue udah berat banget. 1, 2, 3. 3, 4, 1. Guru gue ngajarin gimana ya, tempo hari ya? Oh iya, ingat gue nih. Gini, 1, 2, 3, 4. Mana lagi ya? Oh iya gini. 1, 2. Enak kali ya? Aduh, ini main raket enak banget nih. Buset, orang tai blokok lagi ngapain ono dia? Lagi jingkrak-jingkrakan. Ah, gua aja main raket bela. Ini dia. Wir, lu lagi ngapain lu? Biasa Mang, lagi jogging, olahraga bersehat. Jingkrak-jingkrakan bayar buku lagu. Lagi musim begini kudu banyak olahraga, Mang. Mendingan mau olahraga nih, main raket sama gua, ayo. Raket ada lagi nggak? Ya ada lah, ini 2. Udah, ayo. Ikut gua aja yuk. Ayo, siap. Ini baru nih lapangan, Mang. Raket gua. Oh, ini. Mana? Gua mana? Oh, ini nih. Raket itu bagus amat. Pemanasan, Mang. Kabar. Manin. Stoknya mana ya? Ini. Bang, cepet, Bang. Udah, Wir, pukul. Lama lu. Siap lu, Bang. Nih, terima nih. Tuh. Buset. Astaga, Wir, lu main visor sih. Lu sini nih, gantiin sama gua. Gua puasa, Mang. Buruan ah. Udah, yuk. Mana? Lu on banget namanya lu. Gak bisa juga lu. Gimana? Sama lu. Nih, lihat nih. Nah. Wah. Bocah, raket semua lu, Bang. Gigi. Lepas raket lu. Dong pinjem. Oh, sopan banget lu, minjem bae lu. Beneran doang, Mang. Kayak bisa balap lu gantian. Ya elah. Tuh, aduh ruset ya. Babat batangan gua. Aduh, harus mangga. Bener. Mana? Gua pengen berak nih. Ini kemana, Mang? Gua berak dulu nih. Ya elah, gua dateng. Cek ngombe kalah lu, berani. Wir, main sama Wir. Nih, taruh nih. Mana lu? Si Mama kemana nih ya? Tumben nih bocah udah kelihatan. Aduh, tikus got ngapain ano dia? Aduh, samperin be ah. Ngapain dia? Woi, Jam. Lagi ngapain lu? Nah, pas banget gua Mang ketemu lu, Mang. Lah emang ada apa lu nyariin gua? Ini, Mang, tadi gua pengen minta anterin sama lu. Lah, anterin kemana sih lu? Anu, Mang, tadi gua pengen beli raket. Ah, kagak bisa gua. Aduh. Gua mau balik dulu soalnya nih. Ya lagi, Mang, anterin gua. Lagi parah bener gua udah dianterin. Agak ah, kalau gua mau balik ke lu. Emang lu habis dari mana, Mang? Ya ini Jam, gua habis main raket tuh di atas. Gua sakit bener nih, mau balik dulu. Aduh. Ada siapa memang, Mang, di sana, Mang? Ya no, di lapangan ada si Jawir sama si Buluk. Ah, yaudah gua minta anterin si Jawir beda, Mang. Dulu sana lu kalau mau kan si Jawir mah, gua pulang dulu. Berak gua nih. Nih, rasain nih. Tuh. Enggak. Pindah. Langsung sini, salam mulu. Nih, Dablok. Tuh. Nih, latih nih. Lu sini apa? Orang nyampe lu pendek lu. Oh, Wir, latih gua yuk. Mau apa lu? Sakit enggak? Wah, cendol. Jam. Sorry. Pala gua kena ini. Bener. Buset dah lu sialan bener lu. Lu. Sorry Jam, gua tahu. Sorry, pala gua nih sakit. Astaga. Lu. Ya, Jam. Aduh, lu patahin ya. Punya si Mamang. Astaga.
Oh si Mamang. Iya. Lu belum bener sih kagak bilang sama gua. Aduh, wah. Jam. Waduh, ini si Mama dimarahin lu. Lu jangan nakut-nakutin gua lah, Wir. Bener, Jam. Si Mama marah pasti adatnya. Buset dah. Ah, ini gimana ya? Ah, Aduh, udah. Wir. Mana? Males gua mah. Ah, udah dia anterin gua. Gua begitu kan, Jam. Lu yang mana tanggung repot juga. Ayolah, Ayolah. ya anterin gua. Tempat marah sama Mama. Ya, ini lagi si Mama taruh di mana? Lu taruh balik di situ tuh. Ah, Mama. Lagi sih lu. Ada tuh jelek bener lu. Mau nurunin baba lu ya? Aduh, bagaimana ya? Kaki si Mamang patah. Deh. Mau ditahan si Mamang ini. Aduh, kalau si Mamang tahu gimana ini. Aduh. Jangan gara-gara saja. Bagaimana ini? Waduh. Si Mamang lagi noh. Bagaimana ini ya? Deh. Lah, lu di sini lu? Iya, baru buat balik kok, Mang. Raket gua mana? Lo di lapangan lu tinggalin. Ah, tolol banget lu. Kalau raket gua hilang gimana lu? Lah orang gua taruh bangku sana. Lu marah-marah gua. Udah, gua berangkat lu. Kaki. Oke, gua bas depil. Kalau raket gua hilang coba. Bang, gelas aja berapa bang? Si Ajam. Iya. Tadi gua ngomong di lapangan lu mau beli raket ya. Tadinya ngajakin main raket bang. Udah, kalau lo ini mah sekalian beli sama gua ke lapangan. Ayo. Mana ini raket gua? Saya lihat bang memang nggak tahu di sini. Tahu tadi ngomongnya mah pada mau beli raket, belum pernah kesini kali mah. Ini ngomong raket gua kemana nih? Mana aja mana raket lo? Bang sana bang, yuk main yuk. Ini raket gua kemana ini ngomong-ngomong? Tadi ketik mana? Salah banget bocah nih. Jadi gua baik. Mana ini raket gua ya? Wah, ini nih dia nih. Itu tuh bang. Ayo main sama gua lo. Ayo. Ya, lo nantangin gua lo. Lah, itu raket lo ngapa bang? Set. Raket gua mengapi nih. Wah. Wah, kerjaan si Devil ini. Waduh. Sialan bener bocah. Raket gua lagi patah begini. Wah udah mantep banget main gua nih bang. Sialan bener gua cari bocah tuh. Ayo deh yuk. Jauh juga tuh kalau raket ya. Tapi cakep kan, Wir? Ya ada, nggak ada lain. Iyalah, jelas. Cuma sayangnya nih, Wir. Kagak senara, bingung gua mainnya gimana. Iya tuh tukang raket di mana ya? Masa nggak ada senara sih? Tapi cakep kan? Ya, paham banget, cakep baik lu. Iya, jelas. Sakit baru ini, Wir. Iya tahu paham gua mah. Tapi ngomong-ngomong, si Mamang gimana, Wir ya? Bocah. Kalau masalah urusan si Mamang, gua mah kagak tahu mana udah. Kalau mau tahu pasti lu domelin. Habis nih pasti gua sama si Udah Mamang. pasti. Gimana, Wir? Aku bingung deh jadinya dah. Gimana deh? Pasti marah-marah nih si Mamang. Resiko itu mah resiko. Sialan ini bocah, raket gue dipatahin. Mana itu dia kaburnya? Lalu dia bang, ketiduran lo. Iya no. Samperin be sama gua. Buset, anak luak enak pada tidur. Bangun lu. Lo bocah sih tidur baik. Kenapa? Ngapain raket itu patah gini bagaimana ini? Bukan gua, Bang, bukan gua. Bukan lu tadi yang main. Iya sih, emang ini tadi gua yang main. Terus siapa yang ngatain kalau bukan lu? Bukan gua, no, si Adam. Si Adam? Iya. Terus dia mana? Di sono no, tadi sih gua dengar mah dia sama siapa ya? Si Jawir. Iya, si Jawir beli raket baru. Terus sekarang dianya di lapangan no, per raket. Yaudah, ayo sono lu sama gua. Udah, ayo sampein be. Ngomong bang. Lapangan. Yuk ini bang. Yuk berangkat. Yuk. Bayar lagi jam paling kasih debit nggak ada mas mamang. Habis nih gua pasti sama si Udah Mamang. pasti rumah. Nah, no bang. Betul no. Bang. Wah, bukan. Bukan bener kan? Santai, Dia santai, Wir. santai. Ayolah, habis nih gua. Diam, santai. Ntar gue ngomong. Gimana ini ya? Habis nih gua pasti. Nah, bocahnya nih. Raket gua lu paten ngapain nih? Kagak mau si Devil no. Aku gua lu, emang Ganti lu. jam, ganti jam. Kagak, tadi kepala gua dicepes, Mang. Ayo lu. Bener, gimana ini raket gua? Lu jam. Tadi si Ade mang memang gue liat mang dia matain mang. Lah kalau ngompor-ngomporin sih kata lu belain gua. Waduh jam. Bohong. Waduh jam. Sialan lu, pakai kalau kabur. Kabur malah. Lu juga lu harus tanggung jawab pisan lu. Sorry, Mang. Udah gua kasih pinjem mau dijaga lu. Memang dia bi ada jelek. Ayo lu pilih juga lu pilih parah lu. Lu bocah baru lu, jam belagu lu. Udah, pulang lu. Sialan banget lu. Udah ada bahaya masyarakat doang, kita dikit baik. Puasa dikit baik. Baik lagi.
Muka lu di sini depan kamera. Bulan puasa masalah kedua ribet banget. Gitu. Bego banget si Jawir, si Devil. Ya, ilah.